Mbote tata pungi mbote pe na peuple abet nyosto hein. Bon ngena talaka muke faso muzabisak mazono na message musalaka muke la wa tete na kacha bola baino na mumekuiza wa ngemetala muke na vrai Zulu muke na vraiment Zulu muke na makulungulu mume katulu ma pap ngena tala non muke na simba totia ngena simba totia yi faso ngena talaka bon nzambi abetu pe bakuka abetu kena toadisaka donc kisika ni kisika betu kena kwendaka il faut bet pes matondo na fumu nzambi ya mpungu il faut bet pes matondo na bakuka abetu samu faso ngemusinge zaba samu faso ba peuple abetu zaba tangu bantin baka bato chabet bazenga bato chabet basala conférence ya ba Congo na bwale ya ba Germany Bangkoko ya ba hinho vandi tal pasi Bangkok ba menwana pe bana ba menwana bubiayi ba me kote na sai bwana ba u mebonga ngemetala ba metungu bwana ba u na façon mosia mbote donc mume kuizawa samu côté ni côté bakoki abet kuizaka il faut bet kuiza zonza il faut ndingi abeto basika donc mume kuiz basisa ndingi ai mume kuiz zabis pe da Bangkok ya bahiho intala pasi ba cuisine ba cuisa en fait pe couper ça maboko pe lu salusu na Bangkok ya beto parce que ba aussi batala pasi donc baza ba mpasi ina batalaka na leri Bangkok ya mindeli ya imbi ya miyungu vandi zeng bato cha beto vandi bak bato cha beto donc mume cuisa wa ngemetal que mume katula masapatu sam na ku tambula na mankulu ngulu na bwali ai ya bahimo mume na ngun pento jabao ite façon na ku zabisa façon maisons déjà na Bangkok ya banfumu ya awa ba salis pe beto zwape bimnyostu betke na sosaka betwa bizongo na ku kombo linzo ya beto inzo ya bakongo ngena talaka donc nina muzola zabisa bubiayi côté ina mume kuiza na Zulu na vrai Zulu façon ngemosi ngemetala même na kizizi peuple abet lental bizizi si bet passis bizizi mais même si bet passis bizizi arrivé bet len bumbiaou samna nge na munu samna beto na kati ya kimvuka ya Conseil fédéral Congo mais bon si ben passis ya bet len passis ya pe donc ngemetala donc peuple abet pas que vraiment ngolo même na coïncidence de sal que ngemetala wa même ba mesonik na lumputu na kilele mumelo ata ba mesonika courage donc baton mingi jag nange na kisal nyurtu baton mingi na frère Birangi baton mingi na mama Olga baton mingi na Conseil fédéral Congo baton mingi na peuple abeto sam na babopin bake na pesa beto bilum nyostu metsala ka fazina ye